kasulidad. Nag-isang pwedang iti bangus kan tilapia. Si Tantaya. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadag ito, ingay. Ay, damagan nyo pa lang. Diskarte ka. Basta iluto yun. Di kayo matanagan. Diyak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kadag ita. Ay, nabarbartag ka man na si Mang Pag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Hindi kagdigaw. Agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw. Day tanga anak mau. Tumilang. Ay, nagloko kan. Apay pagtalawam nga ay kat anak tamat ni Ivan. Wala. Gamday tamilang papanawat yan muna nga ramitan. Ha! Sakit ti ulaw ti papay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamat isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman ni Tiday jay ngay. Ay saan natin nakaw, unay kamutan, pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may ti kwarta na ngay. Kaya mo permanente at trabaho na. Oh. Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan anagaw away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. Awang kababay na. Tila pakitorturugan na. Di na paila ka nga ron alain amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi na nga anak. Naimbag pa nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagradwar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Kaya ni Ivan ngay. Sa ngagpampanunaw. Dahil laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan ser-serbe na. Saan kumamata kas ti panagsasaom Oo. Tauray kas jay ni Ivan. Anak talataday jay lakay. Umadala iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikudan ti ado a sakripisyo. Makagraduarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naibaglaki din tananakam kayaw ka ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan. Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay. Kabsat yaw. Ayan naman nanaya. Hapi nga awan man diti balayon. Ay, hadaman ni di balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di paila ka agtalaw ako na. Nakastrag ako niti trabaho, nanan. Ha, kastaya anak ko. Ay na, nagsaya at unay Kamu dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay na, nagsaya atin anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tatang. Sardinas man. Aguray ka. Asinaw, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti istumbaw. Ala, di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, magibabay na talaga dito'y tao. Nabartek manan, katila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay. Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. Uray, ibaga malay boss. Basulyaw nga gis-istaur, no apayakas to ito'y anak kaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi, agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew Hoy, Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yung kugtaran tata, kaasi mo. Mangibabain, lablab sandalatan dito'y akas tatilakana. Ha! Aywan gayam, tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na sakbaya na ginom. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa, tindaing abangus. Ginatang na kano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagidaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagang tuman nga gawin na dagaw sa paman ang makaring, maring. Kada kwarta yaw, nanang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawat kaya?
ikang kayaw. Ha? At tinay, Ne, nangalaan manan iti kwarta. no kwarta lang ako, nagado ti mabali na pagdiskitaran di ta. Nakumbuya day ta. Anya, Awan to mga min pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkadak. Iso nga itagkula kwartaan. ay naanak kaw, sardengam kumaan, dagbartag. Kita man ta itsuram, kas kalalaklakayan una yun. Ay na, bay-bayan nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti arak. Ad-ad dato maer ka, kan umubing ka anak ka. Ay na, amuyo mo't aday tala liw-liwa kaon. Iso nga bay-bayan dak ka dinanang. Sa nabali at amo mo't limitasyon kao. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ha? Ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko tatang. Kababayin mo't no makikabkabalayak latan kada kayo, kat andamot ang trabaho. Kaya man ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isang nga gipatakderak iti balay ko, ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation jay adim inton bigat. Umay ka, Mariaw. Ay, jak makamay tatang. Dakay talat tanti mapan. Busy ak ngagpapaaramid iti balay. Ay, malaka ruda. Da kamilatan kaninanang mau timapan. Graduation kayam, tikabsak ko itanya nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ka. Mala, sumarunuwak taon. Agdi ko sakpay mo, ha? Tano na bang luwa, mate? Sige, tao muna kami kinitatang iyo anak ka. Ay, di ka umay ay ban. Di ka mang ibabay ni Jay. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbar tekan tumanan nga umay ijay. Mangibabayin kan tumanan. Nitadang mo't. Unay mo't ipagkikitaan nyo kanya, kaon? Sana mga gulgulo na mabartek, ha? Di uray man. Mangibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak ka. Ay, uwin na, ha? Hala, mapangkay nga roday. Sumarunuwak taon. Ay, sanain. Apay aya aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation di kabsat na. Aha, mangibabayin nga raw. Di ka umay ay ban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen, Ivan, nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makain na namit anasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation di kabsat mo, aya. Ay, kumpurnay no, gumagata ka mapanin tong madamdam, ha? Di mo ngamin kaya, di ama ka dumarayak. Tamang ibabay na kanoy, jay. Iso nga isya ta, manday diyang ibagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan, ah? Araki dahin. Ure may salabutay. Ay na, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami itinang parakin ka. Agpada kayo na professional ka ni Manong mo Amaryaw. Kablaawan da ka manen, anak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agboard exam Tapno makatrabaho ka maten Kaya agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations! Ima, ading ka. Ay na, opay ngay ka. Ay kunak mo tadikan umay. Mangipapain ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, mit. Basilay ninom ka. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na tiki kabsak ko. Ay, at titirigalo kang ka iti panagturpos mau. Ima. Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ay ban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamot anak mo. Kay, pangalan na ko may tigatang na itikasta. Kawam mo trabaho na. Istambay lang, Mike. Pasensya ka, Lima. Tayo sag 600 la arilo day ta. Inggatang kon tayo tangdang ko anak karpintero. Hindi kalman. Ay, agyaman naklata, manong. Maragsakan na katan di adal kan.
sana ka sa kanya. Ay, ano sa daway? Tanay, mamarte mo ito ka bersama. Ang kiday, napatag kaya aming kanyang, ipapatag kayo amain. Nalpasan ti balay mo, Manong. Asino tinagaramit dito yung ay? Hinibayaw ko Diyan ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Ngam artak mat. Ang mga no din na madiretso nga ramidan. Kanya nga Adan trabaho. Addan, Manong. Kaskas trag ko lang di na panalawas. Nasayar no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga balay ti umuna nga ipundar ko, Manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay, kawan na. Tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay kayo. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinamayan dan iti balay mo, anak kao. Una. Dito tinapnapan ng ti sweldo. Ay, kaya nagsweldokan. Una. Apayaya. Wah, awan ngamin kwarta mi kanina nang yaw. Ang mga no ada maitod mau, waray isang ribaw, wano 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam aday jibang ko ti sweldo. Ada ngamin yung ornongak. Anyat your orno nga Mariaw. Gumata nga kitilugan ko. Pasensya kayo tatang. Ngam no kayat yo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry Ngam talaga ngamin nga dayor ornongak. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo nga madamat yururnungak, tatang. Anya mo your orno nga ngay ma. Agurnungak mamatiti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pala kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan mo't problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnungak iti pagbalay ko akasi ti inaramid ni Manong ko. Ala, saan abalay? Tanda mo tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Di tapay nakaraman iti sweldo dagiti professional nga nakta. Agpadadamay nga dayor ornongan da. Lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tana ko na nangagpaaramid ka no umay. Ala, baybay no kasta ti kayat ng aramitan. Husto mo't kit day, tapno adda pakakitaan day ti sweldo da. Wan mo't kit di Itain man, di ka tuday. Napartag man na si Mang Pet, di anak mo. Ikaksantap no agnakan. Ay nalakay, baybay amon. Ay, mahal. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarte. Kakarot pastra kain. Ta mga no agiddaman na jaro bayan ay mangibabain. Nana. At tayo, insang pitang kayo. Tipris ko nga ikan. Nagatumo day tuyo anak ko. Nangalamay dito. Intendibul kada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na lang nabartaman to yung anak yun. Ay na, una yun ti kasta lang ang anak ko. Namurmursang manang tabadaw. Malaing kaagsukat anak daw. Ay, at tuy pa nga yan, tayo sweldo ko ni Tata Bantaur. Nagtarimaan iti kabinida. Nagtrabaho ka? Wala, no da mga yap kanya, ang trabaho Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasya. Unay ka tinanang ko nagpintasin na yan. Ay, tayo kanitatang na itaswilda. Di kayo madanagan, tadya ibarbartak ti magadak. Ilib-libre da lang. Anya? Yala, yung kay gumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kay luto yun, day taikan. Tapos ko day ka. Ala, agsukat ka nga rutin ta maturok ka, wan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na, madana ka naklakay. Di mo lagawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo sa ganti pa nagawid na dya tao, tan mangibabay tumutlaang.
Di uray saanan nga gawawain. Hunay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Ah, Patas ko malaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas day ni Ivan, saan anay mo? Uray ka na yun amabartag, at dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwartata. bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti sawsawang mo, lakay. Ta makapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Ivan! Napartakan! Makituro ka man nandito balay. Iyawan na siling. Masaduda nga gamay. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may sak diti balay. Amang ano niya ti sawon ti tao no makita da diti balay ti pagturturugam. Kagagawin na. Dito ya mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldo. Dito ulit niya pa lang tisfil daw. Alaag tao. At na pangigata dito. Bakit? Aking materyales kadagitayin sangpod na dita paraangan. Datayo ka na, lakay. Anya, apay nag-order ka? Ay, nangalamit yung gatang mo kadagijay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinangbayad ka dagijay. Anya? Inggatang nakanutay na urnong aswildo na kinimanang sila ing itikabang-ibang abarangay. Anya? Pumintas tuntoy balay tayo, lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayaw? Ay, uwin nga raw. Ay, kamaudyanan na. Masiminton ti balay tayaw. Tadang! Tadang! Lumabas apay! Ha? Ah, Ni Mario nga anak ta. ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana yung tagdagdarasak Tadang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas tilugan ni Mario nga anak ta. Sinukatan naman gaya mo ti sigod alugan na. Wan, isaw ti papapanan ti sweldo na. Ni, Tanang! Tatang! Ha? Taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti batog, lakay. Nay, matartarimaan mo ti balay yon? Asino tinang patarimaan? ay, dumagas ka pa Ay sanan! Tane, dapay papanak. Amangan numaladawak. Inton maminsanan. Sige! Lablab sanda talatan dagiti diadal nga anak ta. Tanang! Ituloy tayo ito. Mananinto no may alawas. Ti trabaho dito balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo. Apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay, nagrukupain. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko. Uray inutin tayaw. Ay, ban. Apay pangalalamit ti kwarta manakaw. Bayad dagiti por diya ka, Tanang. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na ornaw. Kaiso natin gatang ko materialis ti balay. Ay naimbag man anak ka. Ay, nasaya at unay ta na panunot mo apatarimaan to'y balay tayaw. Awan mo sa bali amang patarimaan no sana siya. Tadi mo pa ganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tada mo buko da babalayay. Ayos lang kanya kata. Di kay madanagan. Tauray kas tuya laki kitaan niyaw. Nakasagana mo lata tumulong kada kayaw. Nga uray mamarte ka. Ay, ban anak ka. Sorry sapay ko mata mapakawad na gapo ka dagiti impagbagaken ka. Imbagbagak nga awan sir beng. Ay nga, di yung balik sa Tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awatan da mo maminsan Hindi mo malilikan ti awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan. Ikagumaak bawasan ti panaginumpoy ti arak. Wan, anak ko. Panarigat ti agsakay. Iso asalwadam ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo, anak ko. Wala na. Napapintas ti balay mi babaan kini Ivan nga anak mi.
Kanayon may bagbagan ta anak may aging gagayin inot matla nagbalbaliw daytoy kat inpamaysanan ti nagtrabaho. Kat itaag sa sarunon ti kontrata na gagaramid iti balay. Please like, share, and subscribe. Thank you.